Umphathi ngithi uChalmane wenhlanganiso yeSibelo Ibhetshu likaZulu. Sithanda ukulemukela lonke ngokuzimisela kwenu ukuya emkhosini oqhakatheke kangaka. Lokho mfowethu sechilo ukuthi lapho sikhumbula khona ukumisa komqhaso. Siyabonga njengenhlanganiso ukuthi sihlanganise singabaphileyo. Unyaka lo ube ngomunye unyaka esingawujayelanga ezimpilweni zethu. Ngoba sithelelelwe njengesizwe njengamazwe ubhano le-COVID-19. Olile sibuqathisekayo sonke soqathekile ukuthi sonke silapha sibone ukuthi siyafaka izayeke ngasehlisa ngoba ngisakhuluma sanitize social distance kubona lezi tulo nje lezithwana kusenze ukuthi abantu bangani bawaxhamana kwenza ukuthi sivikele lolu bhubhane osolukhona phakathi kwethu esizwa kuthiwa sokulo wave 2 uya. Sikusizi ke ngoba isikhathi sekhefu sinabafowethu abavelela ngaphandle kwamazwe soqathekile ukuthi sizinqabele lolu bhubhane esiphi. Sibuye sibonge njalo inkosi ethe yasipha amazolo. Siyananzelela ukuthi izulu liyana okwamagama amalanga lawa. Siyayibonga inkosi ngokusipha amazolo. Silohlupho njengobulawayo ngendawo yamanzi. We hope izulu liza continue lisina kwenze ukuthi sithole amanzi. Ngiyalemukela ke lonke bantu bakithi kulo umkhosi omkhulu kangaka. Abanye bathi i-unit day kodwa thina ke njengebhetshu likaZulu sakhetha ukuthi kube umkhosi lapho esinanzelela khona izihlobo zethu, abazali bethu, abafowethu abasishiyayo. Silawo ama-survivors. Nanzilela itheme yethu yalonyaka ithi sikhangele lama-survivors ukuthi kambe wona ancediseka kanjani, kambe kuyini akutholayo ngemva kombuqazwe owaba khona. Lo liyasazi isihluko saba khona. Asikhuluma ngama-survivors nama-victims kunenge esikukhangeleleyo. Nabanye abasala bezintandane, nabanye abangalazi ncwadi, ama-birth certificate. So izinto kumele sizikhangelele. So kithi thina lusuku oluqhakatheke kakhulu. Abanye besiyabhikisha ngingazilonyaka mebazakwanisa ukwenza imicimbi ema-stadium lapha. Thina minyaka yonke siyabe sihlangana sikhumbula izihlobo zethu nabangane ezasishiyayo ngalolu suku lapho abacabanga khona ukuthi bamise umbuqazwe. Kodwa ke sokulahlekele inkulungwane zemphefumulo. Yikho ke siyaluqakathekisa lolu suku. Silosifiso sikuthi nxa inkosi isiphathisile kwaphela lolu bhubhane, unyaka ozayo into ethu ibe yinto enkulu. Kasizathanda ukuthi kube yinto encane so kodwa liyakwazi ukuthi umthetho uyasenqabela in terms of ama-numbers, so that we as an organization we have to respect the restrictions of COVID-19. Lemithetho yafaka nguhulumende yikho senze kwaba yinto encane. Kodwa ngicabanga ukuthi ukuba uncane kwakho kuncane in terms of ama-numbers, but okomsebenzi umsebenzi omkhulu kakhulu esiwenzilayo. This is a very important day, especially ebantwini balo umhlubulo waseMatabeleland, lapho esikhumbula khona izihlobo zethu ezasishiyayo. Silokho silokukhala ukuthi uhulumende ngawe uyalinanzelela lolu suku, ngawe uyalinanzelela lilanga. Kodwa nxa lokho siphila sizala lokho sifuqa siyaphambili ukuthi usuku lolu kalunanzelele ngenye indlela besides ukuthi we-unit day. Kuqakathekile ukuthi sikhumbule izihlobo zethu ezachithekayo, igazi lachithekayo. So njengebhetshu likaZulu siyalemukela njengoba echile umfowethu obambe uhlelo ukuthi kasibeni free sicontribute, let's share ideas so that we can make this event
more bigger next year through you abantu bakomthwakazi sincedisana. We need assistance here and there so that eventually it becomes a bigger one that will even attract the international community, because kuyazakala ukuthi kwaba lesika esingaka eZimbabwe umhlaba wonke jikelele. Cela khona ukuthi sisukume si observe a minute of silence. Nkosi sikeleli Afrika maluphakanyisu dumo lwayo izwa imithandazo yethu Nkosi sigelela thina usapho lwayo Nkosi sigeleli Afrika maluphakanyisu dumo lwayo izwa imithandazo yethu Nkosi sigelela thina usapho lwayo woza moya sigele woza moya sigele woza moya oyingcwele evusi sigelele ingxoxo yami izaba sezintweni ezintathu. Izaba kuloko kuthiwa yi-memory transfer ngesingisi, ibe ku-unity yabantu ama-victims, ibisisiba ekuphathekeni ku-theme yanamhlanje, ukuphatheka kwalabo abadlula phakathi kobunzima abasaphilayo namhlanje, lokukhumbula njalo ukuthi labo abadlulayo emhlabeni baphatheke kusincediseni ukuba sithole isisombululo enkingeni le elokhu iqhubeka namhlanje. Singakaqhubeki ngengxoxo yethu, ngicela ukubona abantu ababona iGukurahundi mathupha njengami. Izandla phansi, ngicela ukubona abangazange bayibona abayizwe ngani, kumbe umzali kumbe ubani. Lalinga siyabonga kakhulu. Ngiyayithanda lento owenza ngibuze, ngifuna ukukhuluma ngodaba lwe-memory transfer. Ukuba abantu abaqhakathekileyo namhlanje kulo mbuthano yilabo abantu abacine ukuphakamisa izandla kathesi. Laba abacine ukuphakamisa izandla kathesi hayi mina engqala ukuphakamisa izandla, mina engayibonayo iGukurahundi. Labana abangazange bayibona. Because what it means ukuthi umsebenzi onjengawonalo uqhakathekile ekwenzeni lokho esithi memory transfer. We know, we saw, we went through it, Tina, but how much of what we saw has been passed on to succeeding generations? Ukuze kungafi lokho esakunjani esakubona. Ngokuba isitha lo wenza lento le injongo yakhe enkulu ukuthi somewhere along the line umthamo wakhona, umzila wakhona ulahleke. Wenze njani? Ulahleke.
sikhohlwe okwenza bangalungisi lokho kufanele bakulungise bakhangelele ukuthi sizacina sikhohliwe kuzacina abantwana abazalwa emuva bengasakwazi lokho okwenzakalayo. So umsebenzi lo esihlangane ngawo leminye esimele sihlangane ngayo namhlanje okunjengalolu suku is meant first and foremost to transfer memory to younger generations. So ngani lapha lina abatsha elalingekho ngaleso sikhathi, you must know as much as I know mina engangikhona, you must feel as much as I feel mina engangikhona. Ungabona ungasazi njengami, ungasafili njengami, it means ukuthi it's not you who has failed but mina engangikhona engifailile. Because it's my responsibility ukuthi ngibone ukuthi all of you liyakwazi okwenzakalayo, and then you pass on to your peers abangani bakho elifunda lonke eliphila lonke, you pass on to abantu abakho nxa usulabo, to izizukulwane ukuze kungakhohlakali lokho okwenzakalayo until it is solved and beyond isolution kuphile kuze kube phakathi. So memory transfer is very important. Is very, very important. What you get here, pass it to other foil, comrades around you, peers around you, your colleagues endaweni zenu ukuba babekwazi lokho esikwazi. So that is very important. The second issue that I wish to address namhlanje indaba ye-unity. Njengoba namhlanje anti kuthiwa unity day, mina kodwa ngisoze ngikhulume nge-unity the way u-oppressor akhuluma ngakhona nge-unity. Angisoze ngikhulume nge-unity the way u-perpetrator akhuluma ngakhona nge-unity. Ngifuna ukukhuluma nge-unity of the victims. Ngifuna ukukhuluma nge-unity of the survivor. The survivors abasalayo bephila ukuthi bona babambene yini ekuthini kutholakale isisombululo. Is something okufanele ibe yi-priority every day yethu ukuthi all of us must come together, all of us must gather together, singahlangani namhlanje just today. But in our respective districts, ezindaweni zethu, in our villages, in our townships, in our streets, kumele siweke towards the unity of the oppressed people, because the biggest into ngayipha umuntu who died is liberation from the problems esilazo. That's greater than anything else. Because they died ukuze ube lamalungelo, they died so that you enjoy freedom, they died ukuthi ube khona. Kukhona abantu abafayo okufanele bafe, kodwa bala ukuthi wena ufe baseva wena bona bafa endaweni yakho. Are we aware of that? There are a lot of people who died like that. So sile duty kibo befile benjalo to continue the struggle, not just for human rights and democratization, but for a better life for ourselves and succeeding generation. Into eyikhesi enkulu okwedlula zonke izinto in Matabeleland yikuthi kulabantu among abantu who went through iGukurahundi, labantu abazwe ngeGukurahundi, who still today bengatshawala uvalo cast a vote for perpetrator. Ngicela ukuyiphinda lento. Into yiyo inkinga, the greatest case ekhona esilayo is our failure to unite ngendlela ezakwenza ukuthi sishowe ukuthi iGukurahundi ibuhlungu ezinhlizweni zethu. We come here and gather, sikhali inyembezi, silayitha amakhandlela, siphume lapho siyevotela iZANU PF Party. Angithi sebonto yakho. That's what we do. Siphume lapho siyenzani? Siyevotela the perpetrator. Ukuthi acontinue senze njani? Ebusa. Because if we are this angry and this hate sisizubuhlungu lobe sibuzwayo, it is important ukuthi lo buhlungu sibu transfer to a vote
ngosuku kufanele uvotwe ngena uthukuthele ngodaba lweGukurahundi and saying I'm going to use every avenue including ivoti lami ukuzwakalisa ubuhlungu engibuzwayo ngodaba lweGukurahundi. Do not divorce ivoti lakho from ubuhlungu. Uthi ngosuku siyavota utshintshe ufike uvote ubusuphuma usiyakhala lathi. Angithi senza njani? Siyahamba ngosuku lokuvota vele generally that's what we do. Mhlazana siyavota we park izinsizi zethu. Fike uvote insizi uzidobhe phandle kwe-polling station ubuye lukhala ilizwe leliyaza lilunge. Uqeda kulidiliza ngevoti yakho. Angithi that's what we do. Because if we were not voting ngayona leyo ndlela ngabe kasilayo leyo nkinga. Our problem is that we are not linking ivoti lethu to isililo sethu seGukurahundi. Yikho sisuka la siyevotela uperpetrator simgcine esihlalweni. Year after year sibe commemorate. There is no better way of commemorating the victims and survivors than driving away out of power uperpetrator. Ayikho enye indlela. Singahlangana ngaphansi kwezihlahla, but if we are not translating ubuhlungu esibuzwayo to ivoti kulabo abavotayo or whatever means ezokuzwakalisa ubuhlungu, then we are not acting honestly. So ke uqhakathekile lokho. Ngibe sengisiza ke odabeni oluyilo i-theme yanamhlanje. Putting the victim and the survivor at the center of the process yokulungisa udaba lweGukurahundi. Kulamalanga adlulileyo sibone kukhulunywa kulabantu abeza lapha bathwele amafotsholo lamapiki bathi bazogebha. Bathi bazokwenzani? Bathi bazogebha. Bavele Harare. Bathi bazokwenzani? Bazogebha amangcwaba. Asikwazi ukuthi amangcwaba la bazowagebha yilawo yini thina esikhuluma ngawo kumbe balamanye abawaziyo thina singawaziyo. Kodwa esikwaziyo ukuthi manengi abawaziyo thina singanjani? Esingawaziyo. Into yokuqala eqhakathekileyo emsebenzini onjengawonalo ukufa kwabantu ngendlela eyisikele singaka i-genocide le yini i-genocide. I-genocide itsho ukuthi walandwa wabulawa ngokuba ulesimo esithile umhlobo wakho kumbe inkolo yakho kumbe ibala lapho ebusweni izinto ezinjalo. Abantu babulawa ngeGukurahundi genocide. Ngegenocide usuku lwanamhlanje asikho thina ku-celebration, angithi sikuvumelene lokho. Namhlanje thina we are mourning. We are mourning, we are remembering those who passed on bebulawa iGukurahundi, those who disappeared. Esilokhe sisabadinga namhlanje that we presume dead. We are mourning ukulahlekelwa ukuphila okuqondileyo in the region. We are mourning joblessness, we are mourning poverty, we are mourning hunger in the region. We are mourning all those things. That is very important. We have no time to celebrate. White City that is very important. So mina nawe, we must be at the center of decision making. We must make the decisions. We must decide the way forward. Not the government of Zimbabwe, not the state, not the perpetrator, not the president of Zimbabwe, not the NPRC, not anyone. Us, the victims and survivors. Open. We must never accept ukuthi kusuke umuntu anyway abuye phakathi kwethu azositshela ukuthi lolu daba luzakwenziwa ngalindlela, because we are the ones who lost parents
who lost grandfathers, who lost brothers and sisters, who lost abafowethu, yithi esalimalayo, we must decide. Our interest must come first, and only our interest must be recognized who process later. But ukona but throughout the processes as corner on offer, none of those processes is putting the victim and the survivor at the center of the process. It is the interest of the state, it is the interest of government as hanjiswa phambili. We must reject that. Ngenxa yalokho akula muntu ogebhayo. Akula muntu onjani? Ogebhayo. Akula muntu ogebhayo. Amafotsholo lawa abakwiselela abathethe khona. We are not accepting any exhumations that are led by the state, isn't it? Because the state in this instance is the perpetrator. Muyi umbulali, muyi wabulala abantu. Uma sikhuluma ngeGukurahundi, sikhuluma ngani? Nge-state. Ungabona umuntu olecala esenguyo sesuke sithi sengifuna ukuthi ngiyegebha isidumbu salo umuntu unogama afuna. Why would the state volunteer to incriminate itself? If it is genuine. It is not genuine. Abakhangelelanga lokho mina lawe sikukhangeleleyo, they do not want to solve udaba lweGukurahundi the way that will satisfy the survivor and the victim. But they want to resolve udaba lweGukurahundi in a way that will benefit the state and the perpetrator. We must not accept that. We must never accept that. The reason why is because those of you to collaborate with the state or to destroy evidence, to collaborate with the state to please the state. So we must not bend today. It is us who must decide. If it is an exhumation, it has to be decided by us in the interest of us, the victims and the survivors. If it is a reburial, it has to be decided by us as victims and survivors. Everything has to be decided by us. Namhlanje bayakholisa lapha bakhona, celebrating what they call unity. We are not. Unity is not the problem in this country. The lack of justice, the lack of rule of law, the lack of respect for human rights is the problem. Unity is not the problem in Zimbabwe. The problem in Zimbabwe is a bloodthirsty dictatorship. The problem in Zimbabwe is human rights violations. The problem in Zimbabwe is lack of democracy. Hiyo into kumele siresolve, not to talk about into unity. We have never been disunited, but we have always been oppressed. We have always been violated. So ke nxa sihlangene kule ndawo sithi thina asikhumbuleni abadlulayo and commit to defend ukwenziwa kwezinto ngendlela efaneleyo. Let's not rush the process. Asingajahi to do things improperly. Let's do things properly. Let's do things orderly. Kule ndlela yakhona izinto ezenziwa ngakhona if a crime of genocide has been committed. In this instance, a crime of genocide has been committed. Kumele senze ngendlela that meets international standards and norms. Not some manipulated process that is coming out of Iraq. Umuntu osecholo umuntu esenkayi lapha emvela khona, umuntu osebhalagwe, umuntu osegwanda must decide ukuthi kumele kwenziwe njani. Ngokuba we are talking about abazali babo, okhokho babo, okhulu babo, not okhokho beGukurahundi, not okhokho bama perpetrators, but us. So if we are saying victims must be at the center, we mean us as decision makers. We must decide.
ngivala i-discussion yami yanamhlanje ngihlala phansi. Let me emphasize ukuthi we must never be tired of insisting on justice. It might be taking long, it might be taking a longer route, but let's continue to fight for justice. Let's continue to demand justice. Let's continue to insist on justice. Let's continue to insist that uDaba Gukurahundi lulungiswe ngendlela that meets the interest of the survivor and the victim, and not the political interest of the perpetrator. The perpetrator is trying to manipulate the process so that appear as a nguye or deliver. A person kills your parent, kusasa bese vuya etweli grocery mfeni utabu zufe. That's what we are doing. Celebrating ukuthi perpetrator uthi uyasincedisa. Perpetrator uthi ufuna ukusincedisa ukuthi kungcwatshwe abantu kabutsha. We must never accept a state-led, perpetrator-led, perpetrator-manipulated process. No. We must insist on a victim-directed, victim-centered, victim-led process. The victim must be at the center. For those of you who were there, that you saw Gukurahundi, for those of you who have gotten information of Gukurahundi Yanjal, all of us have a responsibility to unite and insist on justice. And as I said earlier, let's connect everything that we are doing with these into zonke sizenza. Your vote must show that you are angry ngendaba Gukurahundi, that you are angry with the perpetrator. It is shocking ukuthi perpetrator is the one with seats in Matabeleland. It is shocking ukuthi perpetrator is the one holding a seat eBhalakwe. It is shocking ukuthi perpetrator nguye obuya zocampaign amaphezu kwamangcwaba limvotele. Bese libuya lapha namhlanje. Angitsho lini. Bese libuya lapha namhlanje selizolila. Ivoti yethu yiyo kumele silile ngayo. Angithi kunjani? Yonke into siyisebenzise kungabi khona. Let's not disconnect iGukurahundi, udaba lweGukurahundi when we are walking in the streets, wherever we are. We must insist on justice, on respect for human rights, respect for impilo eqondileyo. Ngiyabonga siyabonga. Mina mile lapha melele iZebra Veterans Association, ngingu-chairman weBulawayo Province. Izihlobo zami, inkulumo ade ikhulunywa nguNcube lapha izwisa ubuhlungu. Izwisa ubuhlungu kakhulu nxa ekhuluma nge-memory transfer kubantwana laba ade bengakazalwa kumbe ade bebancane. I-issue yeGukurahundi mhlobo yayile njongo. Ile njongo phezu kwabantu besindebeleni. Ile njongo phezu kweZebra lebandla layo okuthiwa yiZapha. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi after iZebra having sacrificed lapha sadlula khona thina iZebra silwela ilizwe leli. Sasingalwela ukuthi thina iZebra siyafika siyenze lokhu, kodwa sasilwela abantu beZimbabwe. Abantu beMatabeleland baphela babulawa ngoba ngabantu kade simi ngabo. Yiba abantu ade besupporta. Besupporta liberation yeZimbabwe. Badingwa sebebulawa sebengasadinga ukuthi ngubani ezilongo ngikhuluma isihlobo sesindebeleni. Bantwana abancane kwakungalula amakhiwa
lesitha esikhulumayo sona esithiwa i-perpetrator, ngoba bakhona abasibulalayo sinje kwa-victims, siphume emlonyeni yabo besilanda ebusuku. Abanye bethu mina ngiphuma ngapha eMatopo ekhezi laphana eBhalagwe, ukithi khona phana bengikhona nje sibeke umfowethu some months back. Uzwisa ubuhlungu ngendlela abasiphethe ngayo thina eZipra. Uzwisa ubuhlungu ngabantu beMatabeleland ababulawa ngayo. Thina eZipra abafowethu abanengi who contributed so much better than better than those people ama-perpetrators who claim ukuthi they liberated Zimbabwe. The very people who played about 85% or 80% of the liberation of this country was Zipra and ZAPU. Ngoba nxa sikhuluma ngeZAPU leZipra, it's one thing. Abantu beMatabeleland, even the opportunists akhona namhlanje, they're taking advantage of abantu beMatabeleland. Bamile namhlanje othwangirai bangena khona phana ezikhundleni, majority of their voters hayi ngabantu beMatabeleland. Yikho hlobo zami leli langa njoba umbade ukhuluma lapha, it's not a day to celebrate. Thina siyakhala abafowethu ufota amabhekli zanzima lapha bechana bekhiwa, bathathwa bayabulawa bajikela emgodini. Injongo kuyini? Is to silence ukuthi lokhu kwabantu laba babusayo sizabatshela kusasa ukuthi ayisikho lokho kade sikulwela lokho, ayisikho abantu beZimbabwe kade bekulwela lokho. Ngikonke isihlobo zami sibuhlungu this day. It's a very, very painful day in our hearts. Lengqondweni zethu nxa sikhulume sikhumbule emuva ukuthi sivele ngaphi, sacrificing ifreedom yona lade silwela namhlanje asayizuzi lathi sinje afraid. Sasingani sasibela ukusaba ama-CIO, abantwana abazwela izolo. Ubuhlungu hlobo zami, silahlekelwe izihlobo abafowethu, kuzwisa ubuhlungu. Babechapha izambezi escapment liyana for some days ukuze yebona ama-villages, kodwa sebuya lapha ethathwe ebusuku siyajikela for no reason. So Ibhetshu likaZulu siyabonga with this event. Lastly, I want to say, members of the State Security Organization, thina nxa sibuya lapha, when we gather hlaka 22, asikho ukuthi siyabe silande ukuzoplan uku-overthrow government or doing what or what. Sizokhala sikhumbula izihlobo zethu abafowethu. Ngiyabonga. Siyalibonga lonke ukuthi linxuswe ngesikhathi esincane kangaka ngelanga elibuhlungu kangaka. Nxa sikhuluma ngeGukurahundi, sikhuluma ngenye yento abezanu abayigovernment eZimbabwe abayithatha ngani yigame nje eyokuthi bangenza lethi yini abayifunayo ngoba bona bengabantu abayibo abahulumende. Ubuhlungu kanganani empilweni ophila ukwazi ukuthi uphila under duress, uphila under stress. Ubuhlungu bangakhona obona angani kwenye ilanga uNkulunkulu ngayiphathisile kuza kwehla, ngoba labo abakwenza lokho ababekwenza besenza uGukurahundi maybe sebebiswe emthethweni, ngoba umthetho akula muntu ophezu komthetho. Wonke umuntu should follow a line of law. Could it be Roman Dutch law elandelwayo or what?
thina sizapho safela, thina sizapho kwaphela isizwe kuyikuthi kuhamba ngoluhlu lokuthi izaphu ingaphi, kodwa ngenxa yokuthi kwakukhangelelwe umhlobo othize oyiwa ufuze ukuthi eliminate ngoba kuyisi stronghold sezapho. Kwaphela abazali, kwaphela abantwana. Lami nginje kwawufuze ukuthi ngafa e-stop scam. It's a painful thing. Akusonto yokudlala le. Ngoba abantu babengqondo sikhangile so. Egongoda pheli nya. Bangile indaba lakho lo. Kodwa nxa sisithi thina hayibo bayibuntu. Sithi thina mayuyu asihlanganeni umuntu oyenza ububi obusegcekeni kwazakalayo abuye egcekeni athi khona yeye abantu mina ngenza ububi ngesikhathi esinje, lami kumbe ngangithunywa, lami kumbe ngangilezinto ezinje ezingifake elokuze endleleni yona le ukuthi ngibulala abantu. Uyabuya ophini ebantwini ngoba abantu bangakhululeka emoyeni yabo. Lawe umoni uzubone sibuthi abantu bakhululekile. Hathi ukuthi ngoba umthetho uzabulokhu ungiprotector, uzabulokhu ungishelter. Lama institutions akimi azangivikela kubuhlungu bakithi. Ngoba ama systems wonke awuhulumende are protected those people who are the genocide mongers abayibo abayinitiate i-genocide yokubulala abantu. Abesebuye zokutshela sithi khona sihlanganele so hayi ngizakwenza so kathesi ngizafuna ukuthi into le ibanjwe zinduna. Induna ingabamba izinto lezi izibambi ngubani ngaphandle kokuthi khona those people abayibo abafelwayo ayibabakuzwa yibo abafuze ukuthi banike institutions amandla ukuthi khona okufuze bakusebenzele ngobani ngoba yithi safelwayo. Kube sokulandeleleka ke ukuthi thina siyifuna ukuthi ihambe ngayiphi indlela, siyifisa ukuthi ihambe ngalindlela ngenxa yokuthi lathi siyabe singenile ebantwini bonabo abawulebulayo labantu ukuthi bona bathini, iconcern yabo ithini. Ngoba umuntu wayevele ubulawa wonke wayemuntu kazapho. Abantu abalokhuzwayo kufuze kube answerable kuzapho. Siyabuzwa sibuthi ukuthi khona kufuze ukuthi umuntu akula muntu ongaphonguzi mele athi khona ayimina ngingedwa hayi. Institution kumbe iorganization yayivele yizapho eyayibulawela abantu. Namhlanje izinto zonke ukuze solve revolve around politics. And then nxa susiyavota susiya decide ukuthi wena uthini ngodaba nxa solufakiwe laphana. Uvumelana nxa uvumelana lalo uvumelana ngokuvota. Nibe sengisithi abantu bakithi bayakutrivialize ngithi umbe bakubamba njengento nje lula nje ukuthi kuya ku ballot box ikakhulu yangikhangele lolo lutsha ziyakhipha nje uzabona kathi kuzafika ukhetho i1 month yana kudeclare inasingeni iparliament idissolve ku campaign uyangena kuliphatha yele ngoba kwaba kulamaskadi kumbelana yinto sezibulala kakhulu and siyazibulala ilizwe asizo sibe le future eqondileyo. Nibe sengizibuza ukuthi kanti ungathi ungakasukhona phakathi nesithi kuqhakathekile ukuthi abantu bakwazi ukuthi ivoti imelele. Ngiyakwazi ukuthi esikolo kakukho akufundiswa. Kwenziwa ngabomo ukuthi ihlale lincindezelo, ihlale lethuselo. Kwenziwa ngabomo. Nibe sengisithi khona kanti liyakhumbula ngo1985 labantu abakwazi bayakwazi. Abantu bathi even amangcwaba efresh ukhetho luka 1985 izana zangithole even single city konapha kubulawayo eMatabeleland rap. And uma usithi uyahamba kuma mostly affected areas vulane abavula lezi zinto information ku internet ngizabona ukuthi amavote akhangela inkayi lapho kuvela khona unqumbi ifigures zakho nabo just impressive.
kwaze ukuthi eMidlands lapho kwakutholakale khona kancane izihlalo ngo-1980 lakho lanxa izaphu yadliwa ngoba kwasetshenziswa udlakela olungaphezulu kodlakela njalo basebenzisa lokho kuthiwa i-gerrymandering ukuthi mhlawumbe bathatha lengcele bayisuka bayenza in such a way ukuthi khona ivele izaphu ingawini. Izaphu yaba-quarantined eMatabeleland kwale lockdown yaba-quarantined 15 seats okuhambelana le-propaganda yayihlala ikhulunywa i-15% ukuthi amandebele bayi-15%. Liyayibona indawo yakhona izalo yathola kuma-60 something. So ngithi kathi yena ispirit esasikhona khona khona abantu befile beyenzenjani bala they rejected that rocky murderous behavior yezanu bavotela izaphu. Kathi ithi ispirit leso sesiye ngaphi? Mhlawumbe thina ukhuluma nge-memory transfer ukuthi asiyi-transfer kuhle okulukhulayo lolu ukuthi lapha esima khona kasimeni ngalolu hlobo sitshenise ngoba nxa ungavotanga watshengisa lo mhlaba nalamangisi kumbe ini kade se-obhedu beboasted khona mina vele abantu bakhuluma ngeGukurahundi abedrobhini labo o-F laba abahlanyayo lapha thina vele bangivotele 20 years bengivotele lokhwana yikho kumele ukuthi khona abantu akade nxa sikhulu abaqondwe ngoku-organize izinto lezepolitiki bamtshaye bamtshengise ukuthi abantu bazondile. Ngi-victim, ngi-survivor eGukurahundi. NgisePano lapho ngisuka khona. Indaba yeGukurahundi lesikhuluma ngayo asiyo nto esingayithatha siyibambe njengesinkwa ongena egosa fika usidlendile. Indaba engadlekiyo. Ku-1082 kwakuyi-Saturday ekuseni sizwa ukuthi lapho mikhona mana khona, lapho hleli khona hlala khona, lapho lele khona lala khona, right? Mina ngumuntu oqala ukuvula istock siseloveli lapha. Ngathola kulo mama angikwazi ukuthi babe mdobhe ngapha lo uyaphila kumbe akaphila ilono. Lapho lesikolo semakhandini lesana khona ngawusukuthena usiya eloveli wakufila izihlahla zonke leziyana. Into engicabangayo lokho ngisayicabanga engqondweni yami. Ama-teachers ayevela eMat North indoda engimaziyo wayibhokoke unyaka echaywa ngenduku. Ngakhangela lami lapho inxiba leyo iGukurahundi. So into esikhuluma ngayo lapha bantu bakithi asikhulumeni ngokuthi uphuma lapha ekukhaleni ungayivotela izandla. Perpetrators zona lezi esikhuluma ngazo yizo zathatha amakhiwo ensuza lapha. iGukurahundi yaqalisa ensuza kithi kulamangcwaba kulenye indlu nxa usewinterblock nxa uhamba ngo-Falls Road elamazi engasebhugile njengetafula leyo ukubona kule godi ngemuva ngala abantu ababelahlelwa khona. Umalumani wabulawa ngebhadiza e-10 eXholoso which was not very good. Ngithanda ukuthi ngike ngitsho nje kancane bese ngihlala phansi. Abantwana laba abancane laba asibafidenini ngesakubonayo singabancinci. Umfowethu uqeda ukukhuluma lapha sesiya ku-election khona laba abantwana yibo abazasibalekela futhi sebesiyadinga ukuthi elale bambe esiswini abantwana lingaphumi lapha. Umkhuphenini la yalambe njengani angitsho. I think ngobe ngithanda ukuthi next year abantwana laba nxa sisaphila
Kuye labantwana bedlula lo. Ngathi ngamafitshane ngiyabonga ngoba nxa ngiqalisa ukukhuluma ngento leyo umoya mba buhlungu. Nxa lokukhuluma ndithe ethembi ziyabelapha. Ndiyakwazi khona. Ngoba abaningi lokhu bakuvalela into lokhu ngaphi ezehlizweni. It's part of izinyalo ezikhona empilweni zabo. Kodwa mfisa futhi ukuthi ngikukhuthaze kulaba ababekhona isikhathi seGukurahundi. Begongodwa, bebulawa, becatshelwa ngoyise. Besefika kuballot abayivotela ngezandla because they were angry. Take that anger, siyifake ebantwaneni, sibe angry against ZANU-PF. They must know the bad that the ZANU-PF does. Abakwazi abantwana. They don't know. Bahlabekela umuntu akokotsha kuthiwa honto eminye kwathi kumnandi. So we need to transfer the anger that was there, transfer the knowledge that will make them angry and realize that ZANU-PF is a monster organization. It's not a unity day. Lilanga lokukhala sikhumbula abafowethu, sikhumbula indlela abahamba ngayo after sebekhululele leli lizwe. Mina I am one of the victims engasila ngokuNkulunkulu nje. Ngilimele nginje ngabuya ngafike bazangithatha ebusuku endlini nganisaselobhula west. Ngahamba lami singeniswa ngapha ngemuva estop scam. Bafika abantwana nonkosikazi bezondinga khona bathi abakwazi ngoba sasingeniswa private. Lapho engafika khona ngafica kugcwele imphini, kugcwele lonke igazi lonke indawo. Ngakuzwa ukuthi after military training engayenzayo eZambia, specialization engayenza eSoviet Union yayiyiphi, njalo sengivelale ngangenela ngangikhokhela abantu abangaki, ngenza ama-contacts amangaki. Ngashare ngathi ngiyambona nginje ngangaphandi indlinto ngangikhulula ilizwe lethu. So lo mbuzo ngawubuzwa ngoSmith, not in an independent Zimbabwe, the country I fought for and liberated. Ngabuzwa bonke, ngibuza obhutshe owayeselapha eMagnet House eyethi izipho sayithathelwa ukuthi yamazi. Ngathi ubhutshe ngeke lanjani kumazi ngoba esuka esiya khona ngale wasuke ephathini kwangasiyo secret kanti bahlangana buzwa zonke izinto ezingathi mina hayi wena ungenza okubona kungawusuthisa umuntu. So ngiyalapha ngaleli langa ukuthi leli lilanga lokukhala ayisilo langa lokuthi siyakholisa ukuthi ayi-unity ngoba i-unity vele silayo. Ayikhona leyani yokuthi sekumele ngizokhuluma ulimi engingalwaziyo oluvelale kube sekuthiwa sesiku-unity. Sikhangele bonke ububi obenziwa yonale i-present government ekhona. Abantu abethu khonapha ngingakhuluma abaqatha bahamba be-South Africa benga kungavuleka umsebenzi khona, imisebenzi yonke kuyathathwa abantu, kuya-importwa abantu belethwa eMatabeleland. Even khathesi ama-teachers uyafica ukuthi 95% zonke sezifakwe eMatabeleland. Umuntu ongazi ukukhuluma isindebele uthe khonapho kule unity. What kind of unity? This is a window dressing unit. Asiyifuni njalo it's not what we fought for. We never fought against a color of a person, but we fought against the system eyayikhona, of which now is still continuing. Because the very perpetrator, he a preacher unity. In my preacher unity, he was the commander of these people. Ababebulala abantu khona
kube sekuthiwa singesaba athi nokufa sikwesaba ngoba vele sakujoyina kudala sasikwazi ukuthi nxa sisiya empini ungaphila kumbe ungafa sakulokhu la khathesi lokhu kunjalo angisoze ngiyekele ukukhuluma iqiniso elokuthi okwenzakalayo kuyini njalo sasikufuna kuyini sekukhona yini njalo ngile freedom of speech in this country no matter kule CIO kulani uyakwenza lokho akwenza. I'm not afraid ngoba I fought against that evil of which is still going. La eZimbabwe le window dressing unit asiyifuni ukuthi abantu babe boisterous. Kade sekukhulunywa konke ufithi ukuthi kade i-COVID kuthiwa kule COVID-19 ekona isithi ethwalelwa umbhobho ngamasotsha ebantwini. Thina sikwazi ukuthi umbhobho uhlala enkambeni amasotsha nxa nga ebuya esuke enkambeni umbhobho uhlale amara hayi khona ebantwini kumbe i-COVID-19 lo mbhobho iyadubula yikho esingakwaziyo. So utubona ukuthi what kind of a government yona leyo ngoba nxa ngingakhuluma i-history of this country from ANC, NDP, PAC izapho abantwana kabayazi abatshelwa i-proper history of this country. Even le strike ukuthi izanda yalwa ngaphi thina singazake sikhona esihlabela ngokuthi salwa ngoba sasilwa ebantwini besikhangela ukuthi ngobani. I3/4 of this country was zebra. So into yiyo ebahluphayo ukuthi bayasetshenziswa ngama-British. Ama-British alwa yona leyani impi kusukusela kulobhengula lezipra lokhu yakwenza sitsha zonke izinto egetsibachaya yonke i-ground force yona le yayikhona 1979 la eBL1 yaba khona ilokhuzeni impi belonke kungamakhiwa kuphela kuthiwa ngama-Rangers. Ucommander amaqhegu amakhiuzwe esithi left and right advance Rangers. Lathi ke lucky enough imbhobho sasilala sabakhweza kubi bagijima basebesiya ropa onkomo lomgabe bona sebebonile ukuthi la bangayethekulini laba already bona sebethethe indawo onkomo bavuma la ukuthi kuyiwethekulini. Thina sasivele sesithuphile sesithatha ilizwe bakubona ukuthi ukuthatha kwethu ilizwe leli ama-British asoze athole lutho ngoba sesithatha yonke into forcibly. So basebevuma-ke i-unity la kanti bona sebetransfer umgabe yona le iGukurahundi eyenzakalayo. iBritain azange izikhala, i-America azange ngizikhala, iFrance azange ngizikhala, iGermany azange ngizikhala, i-Italy azange ngizwe ikhala ngoba bakungabantu babo. La khathesi ngabantu babo ise continuation yayona leyani Robert Mugabe rule okuthiwa yona i-dispensation okuthiwa i-Second Republic which revolution did you fight? Akule. It's just an operation of men or I can say operation of a tribe by another tribe of which we fought against. So nxa ngakusenzakala khonokho ngitsho kula i-youth i-history abayifundiswa is not the right history. Abakhulume i-proper history of this country. So khonokho okuthiwe nguNcube ukuthi into embi singayipraise khonokho ukuthi kuthiwe nxa sesiyavota sesiyavotela the very oppressor simfake khona ngale ukuthi khathesi uhambela e-Hillside Teachers College ubona ukuthi abakhona ngoba uye-United College ubona ukuthi abakhona ngoba uye-Nast uye babona ukuthi abakhona ngobani ibuye la isibhedlela esakhiwa nguNkomo why singavunyelwanga ukuthi sisebenze sona sasakhiwe saphela kodwa khathesi khona kuthiwa sesakhiwa ngoba sekulungiselwa ukuthi i-COVID-19 abayabala bayedithenwa khona ngayo. So sithi thina lokhu
asikufuni loba ngubani okhona engikhangela ngimbi mina ngiseva survivor of death ukuvaka ngwesabi ukulimala kwami khonokho ngizange ngesabi la namhla lokho ngingesabi ngithi i-struggle continues